Nimwe mu nkuru ziri kugarukwaho cyane ku bitangazamakuru bitandukanye yaba iby'imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ibitangazamakuru mpuzamahanga muri rusange, ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano bikomeye cyane bamwe mu basirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ni iki rubivugaho? Ese bitewe n'iki? U Rwanda rwamaganye ibihano bibogamye Amerika yafatiye RDF igisirikare cy'u Rwanda n'abasirikare bakuru. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye RDF na bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo bidashingiye ku kuri kw'ibiba mu ntambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo ry'ibihano Amerika kandi yafatiye RDF igisirikare cy'u Rwanda ryashyizwe hanze ku itariki ya 2 Werurwe 2026 rishinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe w'amamako ya gatatu, ibintu rwamaganye kuva kera. N'ibihano byo mu rwego rw'ubukungu, aho abafatiwe baba badafite uburenganzira ku mitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajya mu maboko y'ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo wo mu mahanga, OFAC cyangwa se Office of Foreign Assets Control. Abafatiwe rero ibihano barimo umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda General Mbaka Muganga, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, n'umuyobozi w'umutwe udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda Brigade General Stanislas Gashugi, ndetse n'umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo z'u Rwanda General Major Luki Karusisi, ndetse na RDF nk'urwego. Ibi ni ibihano u Rwanda rwavuze ko bibogamye bidashingiye ku kuri. Itangazo u Rwanda rwasohoye ku itariki ya 2 Werurwe rigira riti: ibihano byashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi bireba gusa uruhande rumwe mu buryo budafite ishingiro, bihabanye n'ukuri ndetse binyuranye n'ibibera mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva muri Kamena 2025 hasinywe amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Amerika, na nyuma yo ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 RDC yakomeje kugaba ibitero bya drone n'ibindi bikomeje kandi bikomeye mu bice bigenzurwa na AFC 23. Abanyamurenge mu bice bitandukanye batwikirwa inzu, abandi bahezwa mu gace kamwe aho badashobora kandi kubona iby'ibanze mu buzima bwabo. Ni mu gihe mu biganiro kandi byaberaga i Doha muri Qatar hari hemejwe agahenge kaganisha ku guhagarika intambara burundu, amahoro, agahinda mu karere. Ikomeza rigira riti: ibitero by'indege zitagira abapilote n'ibyo ku butaka ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ibikorwa byo kurenga ku gahenge cyangwa se ceasefire mu Cyongereza kemeranyijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bikomeza gutwara ubuzima bw'abantu. Kurinda u Rwanda inshingano ingabo z'u Rwanda zitewe ishema no gushyira mu bikorwa. Itangazo ry'u Rwanda kandi rikaba rigaragaza ko ibihano byafashwe na Amerika bivugamye kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemereye i Washington ko igomba kandi guhagarika imikoranire no gutera inkunga umutwe wa FDLR w'iterabwoba ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi, ariko kugeza ubu hakaba nta cyakozwe kiganisha ku kurandura. Liti ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ukuvuga coalition zirimo abacanshuro, imitwe y'inyeshyamba y'abazanguni izwi nka Wazalendo n'abarwanya umutwe w'iterabwoba FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda, barwanira hamwe n'ingabo za FARDC, ni ukuvuga igisirikare cya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje kandi mu masezerano y'amahoro ya Washington guhagarika gutera inkunga FDLR n'imitwe yishamikiyeho, ariko nta kintu na kimwe yigeze ikora ku kijyanye nabyo. Kuva amasezerano ya Washington yashyirwaho umukono ku itariki ya 4 Ukuboza 2025, u Rwanda rwavuze kenshi ko rwiteguye kuyubahiriza, ndetse ateganya ko ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho zizavanwaho ari uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaranduye burundu umutwe wa FDLR. Nubwo ibyo rwabyemeye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kandi intambara n'imikoranire na mama 23. Mu cyumweru gishize umuvugizi w'abarwanyi ba mama 23 Biringoma yiciwe mu gitero cya drone cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigaragaza ko zikomeje imirwano mu gihe mama 23 kandi yavuze kenshi ko yiteguye kubahiriza agahenge muri rusange. Bikomeza kuya bivugwa ku mpande zombi muri rusange. Hanyuma akaba ari inkuru y'ikinyamakuru BBC Gahuza Imiryango, bagize bati: kuki Amerika yahannye ingabo z'u Rwanda n'abajenerali bagera kuri 4. Ati Amerika yafata ibihano ingabo z'u Rwanda RDF n'abasirikare bakuru 4 bo mu rwego rwa generali kubera ubufasha mu bikorwa butaziguye ku mutwe w'inyeshyamba mama 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amerika kandi ivuga ko ubwo bufasha burenga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizeho umukono i Washington DC
ku itariki ya 4 Ukuboza ukwezi kwa 10/2025 hagati ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abasirikare rero ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, Major General Ruki Karusisi ukuriye division ya 5 wahoze ari n'umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye Special Operation Forces, Brigadier General Stanislas Gashugi mukuru w'umutwe w'ingabo zihariye. Leta y'u Rwanda kandi ivuga ko ibabajwe n'ibi bihano bya Amerika byibasira uruhande rumwe gusa birurenganya. Leta ya RDC kandi yashimye ibi bihano ivuga ko ari ikimenyetso gikomeye cyane ku gushyigikira iwahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nivyo bihano bya mbere bikomeye bya Amerika kuri RDF gisigaye cy'u Rwanda no kubo hejuru cyane mu ngabo z'u Rwanda kuva intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu 2023 n'ingabo za FARDC yongeye kubura mu myaka hafi 5 ishize. Muri 2023 ndetse mu 2025 Amerika mbibutsa ko yafata ibihano General uri mu kiruhuko cy'izabukuru General James Kabarebe hamwe na Brigadier General Andrew Nyamvumba w'ingabo za RDF. Imitungo yose iri muri Amerika n'inyungu zose zo mu mitungo by'abafatiwe ibihano byahagaritswe ndetse n'ibigo byose bafite mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye ku giti cyabo cyangwa se muri rusange bafite mu mutungo 50% cyangwa se urenga w'umwe cyangwa se abafatiwe ibihano byahagaritswe nk'uko itangazo ryo kwa kabiri rya Minisiteri y'Imari y'Amerika ibi bivuga. Mu gutangaza ibihano rero Minisitiri w'Imari w'Amerika yitwa Scott Bessent yavuze ko Perezida Donald Trump uri perezida w'amahoro kandi Minisiteri y'Imari izakoresha ibikoresho byose ifite mu gutuma impande zasinyanye amasezerano ya Washington zubahiriza ibyo ziyemeje. Ati twiteze gucyurwa kw'aka kanya kw'ingabo z'u Rwanda intwaro n'ibikoresho. Kuki RDF n'abajenerali bane bahawe ibihano Amerika ivuga ko nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yagize uruhare rukomeye cyane mu gutegura ibikorwa no kuva operations ndetse no kuyobora ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Major General Vincent Nyakarundi yahanwe nk'umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Amerika ivuga ko zakoze ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira amaboko ya gatatu. Amerika yafatiye kandi ibihano Major General Karusisi nk'uwahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye, akaba ari we nk'uko Amerika kandi bivuga wagenzuraga ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira amaboko ya gatatu. Brigadier General Gashugi we yahanwe nk'uwasimbuye Major General Karusisi kuri uwo mwanya. Mu gufata ibihano rero RDF Amerika ivuga ko ingabo z'u Rwanda zahaye ubufasha bw'imikoranire butaziguye n'umutwe w'amaboko ya gatatu n'abakorana nawo ndetse zinjiza mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ibikoresho bikataje bya gisirikare ni nk'indege ati nto z'intambara zitajyamo umupilote wa drone n'ubwirinzi bwo mu kirere. Amerika ivuga ko ubu abasirikare ba RDF n'ukuba igisigaye cy'u Rwanda babarirwa mu bihumbi ngo bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aho barwana ku ruhande rw'amaboko ya gatatu kandi bakayifasha mu kugenzura ubutaka. Amerika ivuga ko RDF inaha kandi imyitozo abarwanyi b'amaboko ya gatatu mu bigo bya gisirikare bya RDF ndetse RDF ko ifasha amaboko ya gatatu ibikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya baharimo n'abava mu mpunzi. Washington ivuga ko amaboko ya gatatu kandi ifashijwe n'u Rwanda rukubana na RDF yakoze ubwicanyi butemewe n'amategeko, ita abantu muri yombi bazira ubusa, inakora icirabuzo. Ntacyo amaboko ya gatatu yahise kandi itangaza kuri ibi birego, ariko mu gihe cyashize amaboko ya gatatu yahakanye ibirego nk'ibyo ngibyo. Bibutsa ko kugeza ubu amaboko ya gatatu igenzura ibice byinshi cyane by'umurasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo birimo n'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Nk'inguranire y'ubufasha Amerika ivuga ko u Rwanda ruha amaboko ya gatatu Amerika ivuga ko kandi byatumye rugera ku turere dutunguranye dukungahaye cyane ku magaciro two mu burasirazuba bwa RDC. Ibyo bigatuma haboneka kandi amafaranga yo gufasha inyeshyamba z'amaboko ya gatatu. Amerika ivuga ko ubufasha bukomeje RDF kandi amaboko ya gatatu buteje ibyago byo gutuma intambara ifata indi ntera igahinduka intambara yagutse y'akarere. U Rwanda rwamaganye ibihano bya Amerika ruvuga ko birurenganya. Itangazo ry'ibiro by'ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda rigira riti ibihano byatanzwe uyu munsi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibasira uruhande rumwe gusa rwo muri gahunda y'amahoro birurenganya kandi bisobanura ibintu uko bitari ndetse bikagoreka uko ibintu bimeze mu ntambara y'umurasirazuba wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibitero bihozaho kandi bitarobanura bya drone
hamwe n'ibitero byo ku butaka bigize ihonyora rigaragaza amasezerano y'agahenge ceasefire bikozwe na RDC ndetse bikomeje kandi gutwara ubuzima bwa benshi. Kurinda igihugu cyacu ni ikirango cy'icyubahiro kandi ingabo z'u Rwanda zibikorana ishema ryinshi. Leta y'u Rwanda ivuga ko nubwo leta ya RDC yari yiyemeje mu masezerano ya Washington kureka gufasha umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda gukora amarasirazuba bwa demokarasi ya Kongo hamwe n'ihuriro ry'imitwe yitwa Wazalendo, ni ukuvuga muri ya koalisiyo yose muri rusange irwana ku ruhande rwa FARDC ifatanyije n'abacancuro bo mu mahanga, nta ntambwe n'imwe yateye mu kubikora. Itangazo rigira riti u Rwanda rero rwiyemeje byuzuye gucyura ingabo zarwo bigakorerwa rimwe, nuko RDC kandi ishyira mu bikorwa inshingano zayo muri rusange. Paka ibintu bikomeye.